Mwaramutse neza abandi mwiriwe bitewe naho muherereye. Amazina yanje nitwa Ndayishimiye Fabien, nkabandi umwe mu bafatanyabikorwa ba company idasanzwe iri kuzana impinduka ku isi. Company yitwa Nature Nutrition and Market. Ushobora kudusura kuri website yacu www.nrc.nutrition and market. Ushobora kudusura kuri iyo website yacu ukahabwa makuru arenze ayo tugiye kubabwira. Tugiye kuvugana namwe muri no company. Iyi company ifite mission ebyiri. Imwe ni iyo gukura abantu mu bukene mu kubaha ico gukora cyangwa se kugira abantu baguyemeza mirimo, noneho no mu kijanye n'ubuzima aho bari guhita ku gusukura karemangingo no kukubaka cyangwa se mu buryo bwo kukagaburira, cyo bita cell nutrition cyangwa se ni nutrition, cell nutrition. Ubwo tukaba noneho dufite product zike muri zo twazanye hano. Isi irimo igwirirana ry'amaradiation cyangwa se imirasire ikomoka ku ikoranabuhanga, aho harimo agakoresho kaje nk'ubwirinzi ku bikoresho biri electronique, ku bikoresho ku mapare yose ari electronique. Ibintu byose nziramugozi byose dufite ibibazo by'amaradiation. Aka kapare mureba kitwa biodisk cyangwa quantum biophysics, aho kaza gushigwa ku bikoresho nziramugozi byose, ku ma computer, ku ma telefone n'ibindi byose, ku ma frigo, aho kaza gufasha kugwanya amaradiation no gukura uburibwe n'ububabare ahantu hose hababara. Gakozwemo nikigera kaba expired, karimo ama ion negative 13 kaza kugwanya no guhangana n'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Dufitemo ibikoresho bindi electronique, ama telefone iri mu rwego rwa iPhone, n'ubwoko busha bwa telefone yitwa Ulefone. Nubwoko busha ifite gigabyte 256, ikaba iri ku giciro gishoboka kuri buri wese. Ni telefone nziza ishobora kwakira byiza, ifite RAM 16. Nukuvuga ngo tugira ama bracelet, quantum bracelet, tukagiramo ama pendants, tukagiramo ama pad asanzwe avura, tuyita Cotex muganga, kuko ibikozemo biza gufasha umuntu. Ese iyi Cotex ivura iki? Hariko akantu gasa n'icyatsi murakareba, aka kantu gasa n'icyatsi kitwa anion band cyangwa se band d'anion, kaza gufasha gukura ama infection ku muntu afite n'uburibwe no kumene ku mutwe n'isereri no guhindagurika kw'imihango. Mu by'ukuri kagabanya ihindagurika ry'imihango. Bivuze ngo niba ukeneye gukoresha no pad ikandi kinaco ntifa kuzura, iyikoresha abantu bava biri munsi ya mililitiro 50. Ni nayo ikora kimwe nayo, urana ko ariko ikoresha abantu bava biri hejuru ya mililitiro 50. Zikora kimwe, irimo udupiyesi 8, ikoreshwa nijoro. Iyi nayo nababwiraga ikoreshwa ku manwa. Tukaba dufite noneho akandi gakoresho gafasha abadamu nyuma ya periode, nyuma y'imihango. Gakora nyuma y'imihango kuko gakoreshwa nyuma y'imihango no ku badamu bamaze gucura batakibyara. Abo bantu kubera ubushuhe, temperature kagabanya temperature, kakongera kagakoresha abagabo ku kibazo cha prostate iba yarangiritse, cyangwa se kuri hemorrhoide no kubikomere. Aka kantu kitwa anion band ni keza cyane. Mutugane rero, dufite ibintu byinshi, tugira ama food supplement atandukanye. Mwaduhamagara kuri 0788 tukagira na WhatsApp mwadushakaho ari 07885361 ubwo dukorera hano i Remera, dukorera Kimihurura, tugakorera na Rubavu na Bukavu na Goma ni Burundi na Kampala muri Uganda. Murakoze cyane. Ariko ibindi bihugu byose byo muri hagati muri Afrika no kwisi ni kigo kidasanzwe gikomoka mu Buhinde, ariho hari ishami rikuru. Tukagira ni Douala muri Cameroon, ariho hari kigo gikuru muri Cameroon. Ariko tukagira Chad, Centrafrique no mu bindi bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bwa Afrika no mu hagati muri Afrika. Ariko hano mu Rwanda ikaba imaze imyaka 2. Muhawe ikaze kuko harimo akazi ku bafatanyabikorwa no ku bashoramari. Murakoze cyane.